Ningarolam, Atema, Ahokpet, Ningarolam, Lake, Ilitum, Karbianglong, West Karbianglong, Imahasau, Palong Ri Lapen, Amunit Ato, Alhanta, Kirai, Yapatsi, Ilitum APHLC, Pen Klembom, Lapen Labangso, Kirai Kangtuk, Aport, non 24 plus organization and alangli chief convener Roton Terang Kehai Lapen alangli long bang ano niwa bang bang ko na isi alangli long dang APHLC long ng sipa of Lapen BJP pen kitom bang kitom nandulo alangli ino to bang ke Mohori Senat alangli BJP along ke doon ke minority morcha a president non alangli BJP pan ningkang samse mane ning dok no dak lo atema ilidom tribe abirodhesi clember at la BJP itu la posi alangli dota non APHLC lo nang sipa of lo la si alangli dom man choro lo dapen rak adom hanta nilito anatu pending karom ipeklam karo non alangli roton terang ke hai si alangli nat pending jepo sinili lo Lalu lebih pasti ini itu tak cetong nangkop mah, maksudnya untuk bentuk tak nangkop mah, untuk kita non kampung Cileng yang pun nangkil itu, tapi ke kampung Cileng jangan lata betul, non sebanji MLA election tarik lapkep loh, pasti halas election untuk pakai alliance candidate sir. Jai Kathar, retired IAS, alangli bang pahay nanji kupi posini diken jema, labang ke sitel kudamut kudan ke dobo, karbiang lo to namas council kacariya tu, lapen ke bang DMLA di kedaptang bang dila, bang DMLA, lapen ke MP non bolda karbiang lawan isu lapen ke karbiang hai isu nampun adab ate kupi pose adab jedan ma lagi itu katu beta sini masih la sojo ni pen masih itu katu beta ar julo masih la hai karjap asongjap o tunong itu kecera tu nai pakai kap nanti dola dan non jara bidino BJP ke itu karbiang lo pakai kemisan kalilo pakai keceng dan itu dalam nama putih dalam non karbiang lo atau anu ke umur lo BJR election ini election ini bukan lo nek case dopo claim kilo lagi claim dia masih lagi kapang lain ke lagi dengan ini ke pom seselo BJR apa tak tahu case ang picho pe la kipu sila ala nito respond kasi ingkang non hurcho dura joni se ako no ba ke ala dengan claim jo ako case ke la basi pa to case ke 100% la claim ko ba ke hai tanga case apo nigala tum claim hai hit to di ate baratu sa prasevena tek tum apa methanga council ke chera nani ajak ko nige claim hai hit hala tumane chera tu na liya dilu di kalima kala tasi ako lacho da galila no na ba ke tum asongja po na pe ke karbe no ma to anu itu tuman ka pamang la pe ke chong pai ka chong tu ako ni se ba claim ni lo ko ma ke nang litum ka do beta chibida hai kedamtang tarala solo ma ke village council aku tha
traditional ating pen chunelo besi hala tingno kapamang pen up to them kadung weta chita hai ta non po ta hala chunjela kichula kamale traditional ke pado bola bake latuma bake panchayat ras ek sinange pus lam kadung weta chini nai rong saraja ko nangji pu ka chesong ba ke chesong na te la pen ke la so ka chesong ka pa chunji plutan de PSL se kana kali na kasi que non la soken kama bantiste de na ko de non dobon kabeno autonomous council atu dikani perke klema banke article 43 LC la panchayat ras lo sobat koson se ke very mahal support ani benga baksi dorong doate non to bama council kachari ke lage tum to kachari ke lede na ako kethe go tum to kachari ke kethe go putar de la sobat se klem Karbiya kaya si Ondu, karbiya kaya butuh pada nilai itu malu sosial. Kalau tu claim kita dah teke, ison ben kita teke lo, lapan ke ison ben pakai BJP RSS ka control la council pe dalam lo. Basi BJP RSS ka council ka control ke lake, ilo masuk mata tribal la su tuhan ke. Asinjit ben mata pon pe itu teke lah, tilang itu pakai tingkat la MLA election kita kan itu dalam itu kita panchayat rasa ekdam lapan ke break la rules ke FMG apa sih tamela tu abiwe claim wrong tak hai nora bake except jarle puse pe puse tame hoda qualifying date and qualifying period ke 1951 arul salam ta pension hoda sita me hala sota in la claim ai na si kapre ka tuwa pen bang super na ko job no pada atuwa ta claim ko ko ke do tum kana ta bu pa job ne hala ke kumbalo ke job chi tuma basi ke job chela la ke tum ke man ateng long sida onna no te kar ke kai ke denja ka tek su la ke no na te no te la suni suni ke paka tuna su ko no na ba ke no abri nahi hoy papi mat no na ba ke ako tek ke thor su ko paili ko mat di pena dik pelo te lage ake se ga bil ko tuma ba ke lasi la tur ke no na ba ke pada pan apisu la pen align capacity la pen ke xerox hala dokumen xerox kapat kuri tolan si apor papada por daksi dokumen xerox ka kuri top la pen align kapat do to kubi pasi ipu mala biji to hana ba ke che ke taka kela pen di la dahar pe lapki no na kita ba ke corona da ini eso pathita pe sila divert kuri si corruption claim no la pen ke no ke Kalau nih rata tinggal ke itu nih itu nongkrong rata tinggal ke pada nakru datang kan nang lelo kacing kulit tu klaim lo tarata kilo ke klaim lo konstitusi tila apa untuk kontraktor bakal lo itu no kontraktor siapa no lo pakai BJP lo ke dua workers satu mantan nih ke cumi lo lah hemso lo bakal ke klaim aja nih pengen aku pat cumi lo aja tak lelo lagi no मैं ना कसलेट पिन पे ना मेरे जाता बेलो आर विभाग मीटिंग पर उनको ना बजुबे kasi kadto beta ke bang pela ke haji party lo le bangoi ko bang no le hala ke kamuta telong lo mati hala kamuta telong na lo ke hatun dera non ke haji la ke kacing thuji ya ka belo kacing thuji ya party lo le ke bang ye pasi ni lo tapi kita ni lo so to papa a safety do kasi kadto ko to bang eti pasi ni pe chuni kasi Rolo, no need to sinar sa ko pansi sa ningilo ang di kaning jeyo. Jadi हम तो ठीक है अलग ठीक है सिविल लगा उससे pan patinam dela seli dili chuniri ke lalo karbiang lo ngarar pa athe ilitung non karbiang lo itu kisum pen ke payok nang di pulote ilitung ke head set lape kiri set lape aron katini alang li pansili ke bai dan ko lape alang li pansili itu parliamen lo ko nang ko athe ilitung nengkan kan penone deneng penan karbiang lo desing lo pe nengkan job sike brapo
Kayak langkah apa nale? Kita ini tuh kan baik itu tekse aja. Kacini nih, tapi kita tekse itu masih itu. Kalau bawa, asal posisi itu ini tuh apa? Karbitin, karbiang lo kita orang sambil itu kita karbiang itu apisun itu kita pernah ada. Masih normal kayak itu dulera, itu tuh cepare setper, itu tekse lapar, kiri set lapar. Aku nanti kita ini tuh malam non ikuelnya sambil itu malam tekse lapar, kiri set. Aron kacini tan ini tuh apa? Arnam pitang lo bisa dikoyo, masih alang li faksi itu sarjai kata faksi itu. Bangku dia sambil mula bang pilih arni bang itu tinggi ini pinpen itu malang kan amena lo itu tinggi ini pinpen bang pinpen tapi itu versi alang li fan itu pakai faksi kat yang lo kejo pan ha itu panen ten di sih pilih koyo masih nili one pating nam delo lan faksi Nalige BJP pen si kiban kede. oh Opini kita udah si BJP cewek pen dah pesa si. nili di ini kita ke lalu gampang meningkatkan sampai langsung dong apa yang itu daftar benglong kan kelang cari kunci tuan kelang konai tan kelang kunci kasi non het jom tapi itu terangso kalau BJP lo aku tinggi tuh kan BJP lo klaim aku napa आपकी जॉब वन फिजिकली आपकी तो इशू ना प्रॉब्लम से हालात तुम खाता कली डाटू खान पे लोग पीपी नहीं थे लॉन्ग है जॉब कार्ड पेन आप फिर हम तभी लीडर के चित्रों में अलांग के हों अंकन के बारे में अलांग फॉर्मूला था है I have appeared for feedback cipadang po jadi formula tinang po gua kami claim mang kalang job card deh job card pen bahaya thana kam abe lalu kasi lap pen lapar itu alang itu kita kira ada boleh ya kalau hal pan beli ke cuman kita pen itu pan tapi ya arah pan sampai bab song long long tapi yang long arah pan kelang tiga alang kalau ada pan cuman kita masih normal ili tuh makan development orang kan angkat bikin nangko apa yang yang lo kan terus mereka paklar akan taklim cek nangko lalu beli apa yang lang ini nang ya bantu sih kibang gitu lah selang itu kan aku memilih cacing itu kok tapi cacing kita nggak tahu mau ini sampai di aku lanjut asal kau kalau suruh kita sudah aja lagi elemen ke tulisinat nili koloni apikor orang bangke apa niat ke koloni mungkin BJP minority morcha ekstremisme Terang sangko nalige organization lo dong si Bambang. Si organization si upu belong ng party long ke bang lo matang se organization tan nalige. Kulangke organization के सिद्धो तब वो भी कुछ में लोग के alliance party लापन के एपीएसएलसी बन के कुछ सिंह कापले कुछ सिंह लापन के लसो कुछ के ऐसे सॉन्ग कुछ है कुछ में लगे सिद्धो लोग कुछ के सारा के नाम के चेंज करके जो तो अलावा था हर सूप पे नकलेम रखते हैं तो इन दोनों बहनी के चौक से जो नहीं से लसो प्रॉब्लम आ रहा है इतनी के था प्रॉब्लम है हम सूप पे अंडरस्टैंडिंग दिस पार्टी का फर्दर Organization kulutang tin middleman ason lo. Kasi nali BJP le dun ta job. Tapi 40 pesa usilong bang to. BJP la sini le dulu mati BJP lo dun ben umat agar PC kar dia kayak pan klaim itu mah selamat ini tuh pas memang so BJP lo gitu tuh mah non tuh bom kacari bom tuh mah kalau kayak BJP itu punya kar dia kayak pan kar jam kita kalau sojournis ini la situ aja kok nggak putar lapen ke kartu we aron nata nggak putar sih tapi akhir pan episode lapen lo musuhan episode kali terus situ lo celah lapen ke aku cuma memang aku putar kalau situ aron nata ekmen kartu we kayak email eksperience itu mata hasil super lapen ke itu kecil betul tak yang nomor tergantung we tak sini Sudah lah bukan dasar sih ya, ambil apa pun. Tapi itu be alama pakai
So bang peti apa sih aku ini ya, aku cuma ini. Ada kopi polo, beli di tukang kartu apa pakai. Itu cara lalu aja thalan macam le expired non dia di main kan di mana. Subsidul menurut kayak saat mana lam ini itu jam tujuh masih. Nasi aku lah subsidul apa kan menurut lagi. Tribal apa kira ya aku tak. Long sopan pada kapian, hai apa kira ya aku tak. Ini tuh apa kayak arcap belum berfungsi. Nali prediction at think non MLA election at kami nali tumpuan percentage kan ay tumji tumji. Kalau lakon keban bilang 60% is right. 60 40% along with that ate ko people lo ala pi tuke bazonia ta ikute entonces yo la toca que no ahora sí está la pana y liquito non litula la tamo ate nega to non epil suitu BJP lo que to manda na to hala tak party lo que claimar el pendela la मतलब के दा पर la ate hala tak que claim का चुपा तो तुम आदिमा बे आदिमा lo हमें lo पे आनवा हमें la mente bola cepat tu ya to dikan lo lihat ini tu silong le long ini pas kan tu itu kan yang cepat sini